Tuan-tuan, kita gemuruhkan Dewan untuk meraihkan Million Star Triple Diamond. The theme of today's ceremony is From Vision to Legendary Leadership. This theme reflects the journey of leadership in Public Go, from believing in a vision to committing to a system to building far bigger than ourselves. And today we are gathered to honor what is possible when belief is trusted and execution is consistent. Every achievers who stand here will remind us one truth: they are ordinary person. We build a wall, getting higher and higher. We build a wall, getting higher and higher. No one in the world, gold trading company, come near to Public Gold today, and we are the only one. Tuan-puan, banyak dah impian kami tercapai. Kami nak apa kami boleh dapat tuan-puan hari ini. Alhamdulillah asbab daripada bisnes Public Gold. Alhamdulillah, dengan bisnes Public Gold, saya nampak jalan yang mana inilah tempat yang boleh capai impian saya yang mana saya cari sebelum ini. Semua leader-leader yang berdiri di atas pentas hari ini tuan-puan, kejayaan bukanlah tentang diri kami tuan-puan, tetapi kejayaan adalah untuk melihat tuan-puan sama saya berada di atas pentas pada hari ini tuan-puan. Hari ini tuan-puan datang Triple Diamond, datang sekali tak akan ubah hidup, kena datang berkali-kali. Jadi walaupun saya bermula dengan Public Gold sebagai seorang income B40, tapi mindset sudah T20, mindset sudah time. Alang-alang simpan emas, biar sampai jadi kaya. Alang-alang jadi dealer, biar sampai jadi diamond.